Alhamdulillah Allah ta puja malam ngon uro le tanyo dumna bacu sedara hawa merampo ni bakwatenyo dengar berada. Amin, amin. Getanyo umat muhajir tago nyo katruh sampo wangi sedara kabulun maulud penting han bago gembira tanyo Islam lam dunia uro langhe Rasulullah mutuangan bago tapi ingat letanya dusun ngon kuda Betul, betul. sebagai tanda cinta hai ada ke Nabi getanya yang tak mulia. Sosohan cinta ke Rasul tidak. Betul, betul. Oh ura duda ji oh ngan gada di tino lam dunia mularat feng fo oh ura duda lebih lam papa Betul. hana ne tulung pada gutanya Ya. karena hana teo dengan Sayyidina Nemutu laut nyan hanamu tiga pat mungkin mutaho oh akhir mata Oh tidak kalah nibat tonnya betul rata jenanggra seluruh dunia Allah patna orang mukmin Islam lambumo hayahan bago wangi sedara betul maulud Nabi meringai ada betul kepingat je tagawa Tuhan muda baca marhaban selawat lam duda ke Nabi tanya utusan Rabbana ban mandum gembira umat di sinawa amin wangi ada kemohon doa pegan khanduri rata jetaga urang dum gumo gehoi sedara betul gepedok dakwah rata jetaga Allah pejame hai ada anak yatim dumna gejuk khanduri memacam bago diki hai ada puja Rabbana. karena maulud le bulun tiplo ura Betul. Yan menan ke ada kadang yang rupa hana kanduri maulud fon yan dua lam dudo kulhelam tampo yan kepur pina Ya. wate yang kepur cinti plo urak wahai ada bek lale gada bek tampi abih maulud nyanyi batunyo hanamu tiga kanduri gada kupu cidarda yang gejo lepo Ya. tapi timuro gada uta Betul. lemongan kebu hayuhan bago muruduh modo muri boy unda Yo. nyan tingah gutita muyokon lagi yo Betul. mata lambu mo tidukahana
Budahkan duri muklun wahai ada supaya duda syufaatka Karena Muhammad Nabi gutanya Allah sallallahu wahai ada etikun begoga oleh Muhammad hana lehai ada dalam dunianya Nabi sedara betul sampai salarakan sinarawa Allah nyan kujuna gutanya iman tu benar tak ingat ku Nabi khanduri hai ada wahai ucupa ubina daya betul karena tak peraya urolang he Nabi tanya singa duda mutume fala mutume syafaat wahai ada bak Nabi getanya di yaumil masya karena kesetiaan Muhammad sidrawa bid wahai ada hana banding sa dalam neraka gelang duda ya co umatnya wangi sedara ummati sampai hai ada keingan kutanya wangi sedara kalau lahi Nabi kalau wapun hai ada Tema tanya dapat sabda Yoga lam lahir Nabi yang tanya Ya Mularat feng fo dum manusia Sembah berhala Betul. Rakyat lam nanggro Ladum tumah mata uro Ladum bagai raya Betul. Hana muho puku Dilehai ada Ya Karena gutanya Gohlam na agama Betul. Lepu agama Ni bata boro Tudangkan ditanya Tadu hana Nama rututun Luh Nabi Isa Munan syedara Dalam riwayat Rakyat lam nanggro Puja berhala Iblis dipuja Dum kaplat-kaplat Olu ni banyak Allah ne putrun Dari ilahun Tidro kuata Luhnya ne pulai Janjungan alam Mahat muho tujuan Arah manusia Yung kahlam lang Nabi Muhammad dalam riwayat wahai saudara jahiliyah watenyan umat dipuput laknat tuhangon muda hukum merima watenyan mehat so tegahai sabat nyanyang kuasa nyang lemah-lemah kakenang takat urang siat guru ia mada menan kebago dalam riwayat yugoh lahi Muhammad han mupu agama semah pegala hairakan sabat menancit mehat puagala kerja hukum yang ada lahitan sahabat masanya umat cin haro hara kiban yang muhut di pupun mengat
Bicukuplah nado manusia Misalnya contoh tak pegang siat Betul. Wahai sahabat sedihlah guna Nasidra urang wahai sahabat Wid hawa tata tialu moraya Atau sia unta hawa jimahat Betul. Dicok le sahabat dicaruh tigra Dilapah taboh pa kamu hing tinan kerawat Ditagun menghat wahai sedara Hana perleti wangi o sahabat Allah. Dumnan kelaknat wahai sedara Menancit buat zina Hanpu pegangat Wahai o sahabat lagi belaga Sejarah zaman Banculun bayang Betul Yuh goh trun Quran Goh lahir Nabi Yuh goh Muhammad Betul. Yang mat pimpinan Cuba bayangkan Pu yang terjadi Ya. Di Nanggro Arab Rusak wadenyan Rusak tak Ban sigam alam Kutu ilahi Yuh gohlam Umar Damong itulam Bermacam-macam Lahir bud keji Asai yang lahir Kan anu agam Yuta nomor jang perintah Jibril dan pilih boleh walau bangsawan keadaan menaan pagri dadugri Ya. lagi dengan kuat jiba alatan Betul bermacam-macam jalan dicari dipegah meno ni bakwatanyan oleh bajikan yang mat-mat negeri menyuruh udip anu inongyan Ya. tingoh malenang terdabi hana pepaju nanggro susahan menan ke macam yohyan dirawi dak tamu tani mati tanaman Betul kakutuk Tuhan ujunhan negeri lam haru-hara urongan malam tebab jilawan perintah Rabbi hingga padung trip yang menan macam lahir janjongan Muhammad Nabi umur perpelutun nibak masayan perintah Tuhan ubak Jibrail uguha ira guyuja kenan bakwate malam kutika sunyi Nabi nelanti jur kerasulan neberi pedoman dengan kitab suci ayat Iqra pun turun nyohnyan menan kabaran para perawi malam 17 bulan Ramadan Muhammad yohnyan tegas Allah beri Ya Rasulullah Ya Habibullah Muhammad Ana Abdullah ibunya Siti Aminah Muhammad Ana Abdullah ibunya Siti Aminah Allah 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 ya Habibullah Muhammad Ana Abdullah ibunya Siti Aminah Muhammad Ana Abdullah ibunya Siti Aminah Rabiul Awal tanggal
tangkai 12 sebuah bekah gitu biru fajar Rabiul Awal Tanggal 12 Tubuh Mekah Jitu bir fajar lahir janjungan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah Danau mulia lahir janjungan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah Danau mulia Ya Rasulullah Allah ya Habibullah Muhammad Ana Abdullah ibunya Siti Aminah Muhammad Ana Abdullah ibunya Siti Aminah Alahi ya Rasulullah Mekah tanah mulia yo masalahi ya Rasulullah di Nanggro Mekah tanah mulia di Abi Talib puling ke Kaabah ke di Baba Assalamualaikum di Abi Talib puling ke Kaabah ke di Baba Assalamualaikum Engkau di laut, diucap dikit, dicem dalam gle, dimohon doa. Engkau di laut, diucap dikit, dicem dalam gle, dimohon doa. Makhluk Allah, temu selawat dan yunajud, lahir Sayyidina. Makhluk Allah, mandumu selawat, kenan disebut Muhammad mulia. Kejadian luar biasa Lahir Nabi janjungan kejadian luar biasa Kaabah Baitullah jadi rebutan pindah di sinan tanah mulia Kaabah Baitullah jadi rebutan pindah di sinan tanah mulia Pasukan gajah lengkap ngon kanran nibak masanyan ngon bala dentra pasukan gajah lengkap ditinan ngon kanran laju di teka Raja Abraha gagahan aban nibak masanyan wangi sedara Raja Abraha gagahan aban nibak masanyan wangi sedara Ya Rasulullah Allah ya Habibullah Muhammad Ibni Abdillah ibunya Siti Aminah Muhammad Ibni Abdillah ibunya Siti Aminah Ni batahun fil nyani tanah gajah masa Abraha nyanja perang kota ni batahun fil nyani tanah gajah masa Abraha di japrang kota gajah meribai barih lama gampung Allah yang tolong antro jideka gajah meribai barih lama gampung Allah yang tolong
banyak milik pada Allah. Cuba pulma bukti yang nyata. Munyokan banyak milik pada Allah. Cuba pulma bukti yang nyata. Cuba cihalang Raja Abraha sangkira megah Tuhan yang kaya. Halang Raja Abraha sangkira megah Tuhan yang kaya. Sukan dijem Tuhan perintah Nuyuku puna sidarohaka. Pasukan dijem Nuyu perintah Yuku puna sidarohaka. Jirangan bate ule domba ka hancung darah. Dumbala bala tentera ramgan bate ule domba ka hancung darah. Dumbala tentera. Bedung mate pasukan gajah Raja Abraha sinan ke panah. Bedung mate pasukan gajah kehendak Allah antro di dekat selamat Ka'bah Baitullah. Ingat hai ayah yang dan mulia gebu selamat Ka'bah Baitullah. Iman hai ayah